Baipelaetši bao ba bego ba dirile ditšhupetšo e be ba etile pele ke mekgatlo ya Badudi go leba setišing sa Medupi. Kgabareng ya ditšhupetšo tšeo go ile gwa ba le dithulano magareng ga balaodi ba setiši sa Medupi le Baipelaetši, se ka ge e be ba nyaka go tsena ka meagong ya setiši, e fela balaodi ba ile ba ganetša go tsena ka mabaka a polokego. Baipelaetši ba ile ba kgona go fa balaodi lengwalo la dingongorego. Ya ka ba bona le no le pala go complete le issue ya bona go marapong kwa ba ile ba felelwa go boloka mo le destroyile mabika a batho go ba botse re ntho ba e dirileng ha e tsamaisane le botho ba rena. No, le destroyer mahoshi, you don't even care. Balaodi ba setiši sa Medupi ba amogetše lengwalo leo. Ke buša gore re ka sebedisana mmogo go resolve the challenges tsa rona. I think memorandum is clear. Ke issue ya education, ke issue tse le di raisitseng around your dissatisfaction ka some of the contractors we have, and then le di issue tse dintsintsi tse leng gore re na le nako ya gore re di bale gape re di busetse re tsebe borna re responda accordingly. Le ge go lo bjalo Baipelaetši bao ba bego ba ntšha moši ka dinko ba golofela gore balaodi ba setiši sa Medupi ba tla hwetša tharollo.